U Tižnjovniku zvid zo zljetnej školi u Popradu u Slovackej, a našo mesta davaju aktualni vistki zo Šidu i Vrbasu. Tu medz inšim i zvid zo Zviberankoh za Sovjet mesnej zajednici Ruski Kerestur. Na bokoh ekonomiji novini pišu o produkciji kornišonog u Vrbaši i Ruskim Keresture, a rozpatraše i pitanje či vredi osigurac poljoprivredni kulturi. Na boko kultura i prosvita napisane o aktivnostih Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu, jak i o upisu do štrednje školi Petro Kuzmjeg u Ruskim Keresture. U Ohljadnucu na festival Červena ruža prenješeni upečatki u bešedi zo našima patračami, a u rubriki Mozaik ponukame rozvarku zo stroma pobednicami toho večara Ivanu Čordaš, Marinu Roman i Kristinu Afić. Na bokoh rubriki Ljudze roki život čitače može upoznat Fetju Poldruhija, muzičara i familiju Lazorovih zo Zverbasu, a duhovni život zaznačel aktivnosti Kulskoho crkovnog odboru i duhovni vežbi za ženi u Šidze. Rubrika Sport priznačela City Games karavan u Verbaše, a najaveniji nocni turnir u malim fotbalje u Ruskim Keresture.